bino bintu twagiye tubibona mu ma reels atandukanye, twabibonye mu ma video, ama short video. Bino bintu twabibonye igihe kinini, aho twabonaga madederi yakoresheje ubukwe mu ma video, mu ma filme, muri Papa Sava n'ahandi hantu hatandukanye. Bino bintu twarabibonaga sometimes tukabitekinga as real, twafata nkaho ari ukuri, ariko nyuma tukaza gusanga byari kubw'impamvu z'akazi yakinaga, cyangwa se was like nko kuba yabeshyaga. Bino bintu twagiye tubibona, hari abantu bagiye bakomeza kubona amashusho atandukanye hano ku mbuga nkoranyambaga avuga kuri madederi, avuga kuntu yasezeranye cyangwa yasezeranye imbere y'amategeko. Abenshi bagakomeza kubitekinga cyangwa kubifata nko mu buryo buri brag, ariko bino bintu biri sorry. Bino bintu ni ukuri. Aya mafoto y'ano ma video mukomeje kubona trending akwirakwira kuri X, kuri Instagram, aya mafoto sorry. Hari ibintu byinshi twari twiteze kuri uyu madederi, kubera ko n'ubundi no mu mwaka washize ni igihe kinini twagiye tubona amafoto trending, ama video trending ku madederi ari mu rukundo ruri so hit, ariko tugategereza ikintu cya danje nka kino tukakibura, ahubwo bikaza bihera muri urugo. That's why sometimes twabitekingaga cyangwa twabifataga nk'uburyo bwo kubeshya cyangwa nk'uburyo bwo kwitentaininga abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Kuri iyi nshuro turagwamiriza ukuri, tukubwire ko umukinnyi wa filime dusenkrenia uyu azwi nka madederi muri filime Papa Sava yasezeranye imbere y'amategeko n'umusore witwa Rugamba Faustin wamenyekanye mu makipe ya ruhago atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dusenkrenia na Rugamba Faustin basezeraniye mu murenge wa Muyinyani mu karere ka Rwamagana kuri uyu wa mbere n'ubundi tariki ya 24 Werurwe 2025 ahagana ku isaha y'isa 4 z'amanywa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyinya Mukanambara Brigitte yemereye ibitangazamakuru byose ko uyu madederi ari wasezeranye, kuko abantu bakomeje kugenda babyibazaho, baravuga ngo ashobora kwa kubeshya, ngo ashobora kwa ari nkuko mbere byari bimeze bitari soriyo, bitari ukuri. Ariko uyu munyamabanga Mukanambara Brigitte yemereye ibitangazamakuru ko uyu mugeni koko ari madederi. Madederi herukaga kuvugwa mu nkuru z'urukundo n'uyu musore umwaka ushize, ubwo yishimiraga imodoka yari yamwohereje. Rugamba Faustin yahoze aconga ruhago mu Rwanda, aho yanyuze mu makipe nka Zebra FC, Musanze FC ndetse na PL FC mbere yuko yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho atuye uyu munsi. Madederi asezeranye n'uyu musore nyuma yo gutandukana na Ngiri Wonsenga Inosabari, barasezeranye imbere y'amategeko mu 2017 ndetse banafitanye umwana umukobwa. Bino bintu byakomeje kugenda birikoruza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ngo uyu madederi yari yarasezeranye n'undi musore ni Nyirosanga Inosa imbere y'amategeko ariko batandukanye, none yinjiye mu rukundo anasezerana na Faustin. Which reason behind bino bintu dukomeze tugende tubicukumbure kandi tubikugezeho. Reka ngubwiye ko Dusenkrenia awamamaye nka madederi asanzwe azwi muri sinema y'u Rwanda, aho yanyuze muri filime nka Papa Sava ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Reka mushimire kwa nanjye, gusa nimba turakora subscribe hano kuri Grazi Africa, ndifuza ko akora subscribe kugira ngo ndi makuru n'ibindi biganiro byose bize bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ngiye mu bana amazana n'igeno nyangezi Ejire. Reka bye bye and